Sisa tuchiri chia bono mambia no semerikwa na kwa bokire bya boni go endete kwiroberi go cyase kibao kyao keri tukase mambi ya aboni nya sawo twanjira ntwareri tukeri ne endete konya kunyirira asorongo rwa Gusii ntroje na bana bantu ni go endete kwiroberia yo cyase meri yo komera bari odara komera bano Ujagiri tukuria Jumamosi ali gadena mwasi oli asinjira yogo komera elinde na inumo beke mbusuro gojesa mutukaro sinuma chikonyora nkitoko ligo sinkitoko beka monungo no kosemerwa no mwanchi muri kwabo kiribya ani gorubero beredi asemambi yaboni yense nekende dake gwana na sorongo rwo gusinta manyasa bande bare usaro nendrete gotose nari taratu ikaboni ga babwato murakereke bumbere kolende asorongo rwo gusindo chino nigendrete konya gotwa liboya tubutukobwakia Antore murungane arinde kyagiranja tubura segeka ando adene bumbi atunyara makuba atunyarire mpaka bona ataraira kore ni yasao twanjeire buna bwa kirebuya na ande ngonya konyirirere ebone ina ramasenia manene asorongo rwa Gusii omwanju muri ni gobono chire ni goreri tukuria Jumanne ligi ya ngokwariye ne asumuro berwensa keto chake na engora mpaka omwario eri tukuria Jumanne botamiro tujwa kwanda mangana afya umeta afya nero na kingote botambe na afya nero botachiri kerone bwata afya ngia yona ni tachiri ore kobwe kerore tachiri kobwato burwire oseko chandikira marwire kurende yeye kero chikoba ensa ya manenus nango jokwera ikasense meri ya mangana afya kero magana na ujuka sestu kwanda mangana yobo chenu anene krobone mbrie endete gotuga abdura juku kwanda igoro yekiuno maite kiuno bono nege sense sana au bokendu boiga hotel ndetiga na bokonyo ndekiuno kya gwakire na tuzora nekiuno kengo itakirgo sengiri goito metanto bande baradana kendo kyambwatira ali kere tiganda rango tiganda karob tiganda ke emami batari lakini daktari ko karata tena kere kyo kendo kya kubwatira ko nendo kya kubwatira inkyo takero kora erobo waka emami waka osenikyo waka osinyagita yoko genda yuna kara ya gense ya manenus Kero magani wana kujuka studio tokuwa na mangana afya kero litukia Jumanne botam tokuwa na mangana afya ime na isiko ya Gusii mhemano mwanjumuri kero ndeto tobwatia senje kero ndeto kombatia senjira yabena sema mbia boniga ajosho utanero sense minde studio kwene kuna mali ugine jibicha gochera senjira yabene na yabano tuwakwale ni ntokora ngena boli simi yao mga bekere uchumbe ga bunte binga kyotobwatinga ikwa bokire kero kwatomire uchumbe ya senjira yabene wetira sena ambe yera siskini ayura abu nero gotonyora Ndizi TV News digital inesemeli ya Facebook ensemeli ya YouTube ni gonyora Ndizi TV News ekero go tweet at Ndizi TV News kwenda karangari kiao na boko tumogotera sinamba yera siskini yao 0792192834 yunere namba yana studio semambi ya boniga 0792192834 yunere bono konyora studio semambi ya boniga rinde gwansogeri gwathina kwa bokire bena ni goroberti ke bakya semambi ya boniga na bontena ngo komero goji gusinga kyoroberti gose ya gotangire bono turiko soka kuri nyomba mwao ora otake igora genda nyore na amominjoni mitanga na moseraibu mete moseraibu na bara konya koseraibu golende ekaira na amominjoni miochire na ndore dire kenda kobeka monu na go ikabwetome tojote na ono ya ture inyomba ngoba oberende nyombe mbule no ya ture te koretera kendo koli omwanjumuriri ko ikobe ko gwetuma ekeni metoma gusine tingije ngaini origyo bondi wagaje murake otu oso amwae abo omugusinya kwerigeria omugusinya wetinye bigari mete we wetinye bigari bana boni go konyora no nyage kendete gwakorere kibagogete gwasugumire bintabo mpaka bono iko tere bigari ndoma koragira igo mugusi nimetari mondo mworo ora thena ya bono ya tourist captain ko soka igo mugusi osoke na bwerigerie asimambi yabone kunene libari yabone gokwali ne asimambi yabone go manjumire ndonse soberete oso ime yumuro Ensakia ali tukoria Jumanne chitariki 14 muthino rio gatatu umbago yirubere ne meronge berne sibuna butamo go denande na otero bere tu biana boko nyona gwatiga ire maega se emeroberio au nuete ngwa robere dio January mutinyo mutangani gikwara okora mutinyo kabeni gikwara okora yo gatatu igire una turakora una kwa robere diga wikabu ayerere kiardo ko mutinyo gatano nomo mutinyo stego manyana mwaka no ngwe kunguntore goso mwaka bono ngweri ngokari ko mwacho muri ndonse soberete na gotebiri na pano wikabu etome biri kwa bange to okora biroberi kabisa amasha
mashabikiano sbi asemo berede timu Banakoza, team following, team diaspora na team chini ya maji igasemo berede mwenzi bia sima bia bonigana bali kandia sunjera bene kiandege komi mobena inche goika omweri iri kibarasa anime tena bono kwa bokere no rase TV yao obwato bwate bia sima mbi ya bonigo iri kibarasa anime tena ye ni shabiki ku bumuroberio bwensakia tari Ensakia kangete no ne shabiki nene asigeta seni Candice TV iri kibarasa ndonse so berede ni sema tena kwa bokere no ime ya Ensakia bono mambia ferezo nyanjama na ni sema tena bono kwa bokire ekero roberto kwenda ku yu mwana kurwase skule karwago ja somo timokomoke bua erusa yo ni metena bona abana ngobunga bakali skuru bago ja se half time bara timoka kego mama na baro chikwero beli ko bona bible bare bible go ikamochi kumobe maiso bone kra bana bago ja na mura basome chimbwa chingi yake kra bako be wigi ya moka rukura romano ngakia ja grigo bievu ngakio mwana bona re skuru na bokori na lili mwana chiete na bwatembwe go sta bwatembwe kwali na umwana na chenjiri na kwara ira jinga chao chabe na koraba no umwana ende kwa matebina ya baba yane tata yane ga kwachire bobe wachire isiku ya isanze bono irana buye tware tabirende na karabo chukuru ya skuru banyarna barake bishire tabigwetera sa bible go barokiwa ga barokiwa nitukulia lero jiskuru ko jakachire ko jiji after elinde barati mokasi nini bamoji kwerobelia nande kwena ujase tam bakole tam ntangani ngono abashabikiana onse riki barasa na feresa nyanjama simole mwenzi na baliga ndi moso ime yumrobeli kemiso motango ujina maji chanya ngongo dizimasio kenyi gesto njari mashabikiana onse kirisio arogo amashabikia ansi asimoberete na baliga ndi asinjira ya beno mochokoro mayuya anani medena bono wasoire ime yumrobeli gurwase semeria boge tutu nsemo ya bonchari nsemo ya obasi nsemo ya nyaribali chanja nyaribali masaba bantu bane bonze bamachoge na bali kandia senjera bena bagirango bonze abutubwata bagirango kurwase county ya Nyamira na bagirango kurwase county ya Kisii karongo kwane county ego sebunge ya West Mugirango North Mugirango na South Mugirango bona bagirango baminto kero barasi semeji ndari kweba borabu iyo toka se county ya Nyamira banyaribali karongo kwana nyaribali chache nyaribali masaba igona barona bari na somoroberi Ensakia bagetutu ekarongo kwana bagetutu ba Kisii county ngitutu ya South kitutu ya North na kitutu masaba se county ya Nyamira banjari barumbo ya Nyamira niko bara se county ya Kisii na ino na basuge na bari kandi somoroberi obene babase na ino mori ya se county ya Nyamira akone na bari kandi asenjera ya bene moso ime yumu roberio baba machoga bravo machoga chache na inwe moyo Nyamira lakini nende mole ase county ya Kisii na ino bari kandi asemambi ya boni gamo bamo na inje ego ika omweli namanga enda tokorana imena isko ya Gusii ensito ya Kenya antorjina bono yo kabero mwasiri borendi bwa ime Dr. Fred Matiang'i bono niganya tika kuruzwa mamochae ekarotoro jina Nun Haji kurwalia sikyo semeria DBB otena tabua tima mochandonsi aranyarga kuigorerwa mastaka ndonzi akasema karotoro jidi ruba lili katena bono file ya sikyo mbegerigia disi ya nyareke go siegwa ikobono mwasiri bokoro Dr. Fred Matiang'i ni gale mosubole bono tabuga tikina kende yonse kero DBB anyareke go tene file ya nyareke go siegu ebo kontroje na ba menyi kurwa sense media samburu litukurigoro ni wajagete konganya magega yokwewa ama jinse meronge be nenye no mwasiri boburendi boime kidura kidikira banganya kurwa sense mendo jina ba chakire konganya kulende bali kwe murungana nonye bakonganya mbama itiasi bagochi mbabu atikende mbama itiasi abana baho bale ngahibanganyire kero bono batendira banganye kodor nekiombe kiaro South of Kenya agikare komojia move ya dene serikali okorani geta etatebe dubuye umuntu nale omisiride ya serikali bona yondoje tuyanyora sense igase tujigurina narari hairo boikabor kiara number tara sense itu ya Kenya boikaboro asimambi yabone mbimono mwanchumulia bona natakanda enda sense meyende mitandao ndara check yake omago chikwenda sense meri mutumoko wana yenda okoran tumere SMS ya asimambi yabone wetera senambe yuna hotemna 0792192384 ineri namba yana se studio simambi yamo ne gontomera SMS yao ego just don't tebi na nje mima mokaya kurwa sense mogete na bokire mburango tuwero stergo twa na kioro bereti tukuli yao na boko kwani babiri batatu kurwa somoro beri wate na bona boka tukuto borangedi umede maambi ko boka terraizi madena roko nyora na bono didi osini ara muya bugire riobegede
age chara gya sukana kiaranye kanya keigo gya dena ankonyo gerole na no ko gerara ngiri kabiri gatatu amwari okwanyona kwa bogre saine kwa nyorike bago kyao kore naye bano gwekero yara muyabwire boka abona kikote ina abantu bamandura mo turababiro batatu tebana njinje mima mukaya kurwa sense mugete ngo turababiro batatu baboke paso ime yomuroberi Ensakia litukuria Jumanne ligenya satu anjere na wanyimbra kego tu ayuna aramaseni tutagete asorongo rwa Gusii enata korenda sense meli ya emitandao yetu ndarana barabale ime yomoroberio asemambi yabone kirende kunya kuigura buyaiga bono mambia ndore nambara bya baendera ko ba ime yomoroberio Ensakia alitko lya Jumanne liga na ino mashabiki itongo bakirambia mone kromo gochora Ndizi TV mwatu bwate kurmambia mpaka marago ba mwabwate miroberio itu yakira litko ekiagere krota iyo abatobo njembe timboro igo ntora abase kitasiri gani sibira kine karora obune dishabikirito nigo to wakirambia mene kano jordan Ndizi TV koba anere ukorosera litko lyago nemiroberito ne mega koba ekere tubwate 574 amatukata na abere ye wiki amatuko 365 jiwiki 52 egetasiri gito kire on kwana kina gyakora dere miroberia senjera yabene onere libere bene ko kwaligani asemambi yaboniga amwanju mulere ndonse soberede bali barase county ya Kisii abare county ya Nyamira abare county ya Sinigisho abare county ya Makori abare county ya Siaya abare county ya Kisumu abare county Chirchia Western fika Kakamega Bungoma anainu na abare ga nintari kweba Trans Nzoia ya George na Tembe modero ndedina naro gotori gurwa sense meli ya Trans Nzoia sense meli ya George na Tembe George na Tembe nero mugabana bagote ana motindi sana azinzi itu ya Kenya nerega kwanire nerega kwanire bagote abani bako kubika na simbarati karobaro ko analysis sinale ngasigita na hayo mugabana bo county ya Kakamega nando mutena abete ali regional commissioner ali atete rimate serikali na yaya aba bego bali babwate binde bitindi serikali ikamosiere linde mpaka agatena yaya njinara abeira alia abuna kararo kwa na semedi ya Samburu Turkana West Pokot ni jisama jirijindi chupo sagani adina ya abantu bali uikabatem chinja jirigi gwera kini abantu bano bakara musiye na ya yanga kiwo kwa mamije serikali takerigo yibone county jina takakora inyora ibere isato makweni Machako siri county jito takartor kwebe county ito ya 001 ini county ya Mombasa Kirifi jina county jiri cheto maitena abantu beto turgire tikapsa abantu baro turgire korwa sense ya Somalia anengo bakira Viena bagutugurira ujinse jirijia doa Qatar na bari bagutubata kurwa sense ya America United States of America kero munyakoro woitware kuru ujinse diaspora Kennedy Gisemba no kurwa sense me no mungna saro mukeira kurwa sense meri ya zona na ni mede no re memoro kromona junitai ekromore me yumrobelia semambi yabone ene on Ndizi TV bansumusi umrobelia Ensakia litko lya Jumanne tu asiori kabisa bono tu alijakire tiangena sense meri ya check na rambarabia baso irime yumrobelia na ekroma idena no endada ko like SMS ya ugo cha studio azimambi ya aboni ebani simbaka Audena watching you live from City Katali minto bwa kirebu ya domocho tomicholi embura ego Gusii minto to yekorere egasi aze ego simeka oikatokole mirimo to manya koragena agadana lende oine evan simbaka audena no argo insema jidia do Katali City audena minto bwa kirebu ya embura negenda go tu antomochia audena antomochia embure yego tu Gusii minto toye korregasi asogo simeka bueno le someka ena wadena embrantonya moja henara wadena kebaki nyauzi zami soni ali gete buyabune ke zami soni lede ke uziabo wakire kama korwara ikibia university miyamano korura nsemeri ara ikibio inyausia asam soni wadena warkuru ikibia university ene nyabuto I'm right there with you korwa university Kisii count me nikondani tuned in mose happy kerubao tena tune in korwa doa na kupata roda ndekiria na salimia my dad James oigo my mom Teresa Mora na murugyo happiness na watakia siku njema kabisa oyo Moses happy oganeria bible baye no murugyo emambia engi yali tukoligia Thomas Aboka adana ndagore south red me wish to my family members Chakri Machoka Kisii school Gladwell Nyamecheo primary school Kenyanya Frevia Kirubo na happy
Tuesday morning wish good day Mr. Brighton Makori mbiyamono oyi mtoma seboka akarikobeko gotobona nigantegerete bya kabisa nate nere nasoma halipati ndege DX nyambariga na good morning obeke moji iyo bwanja nigabu kena ndigisemba no arabo tena bwakire bwakire gisemba ngaki abungumbwere ngaki bwagorobire ngagitena bwagorobire bya fancy carry tena good morning korwa longai tuned in na mja my mom Eunice Kemundo Elvin mamake Shira Stacy Babes Azrin Mokera mheshimiwa mama yao Donyedi Miri Kalioba Sera Kirubo Nzumi Kiradio Frida Maxon Jazzy Steven Moses Motangi Kwamboka Bosiboli Mafrin Nyamusira na abange kabisa akothena atari kumweba Mylin Daniel na mashabiki onsi akothena batware litkoligi litabwathibiru kunyo binde byonzi Lab technician Lasa Somali akothena have a wonderful day litukadigi yalibaje Daniel kiongozi bani onseri bita yo ngoge riro baliabo nchali masirine bosiboli na ofena subuli machuka bon omonje Edward honorable Charles Miguiro akwatena Ndizi TV News Digital mwenzi adana gavana James Yongeri akwatena toso ime yomoroberi wensakia autokaneli litukuri ya Ndizi TV 20 asemambi ya aboni mbiyamana siche SMS mendete kutuma goja se studio ekana ngora siomi gwetera se namba ya negalia inamba gwetera se Facebook page ya nalia ne nataka korarana barabari ba kwanira na wabalime yomoroberio asemambi ya aboni gasubu njema baraka tedere samfua azabro sora okoza kurwa ayora sauti magirango imeyensakia na Dolphin Nyabuto Jared Kagaka abeya Oyugi Embuni Thomas Zaizi Debora Uma Grace Mbati Paul Moraha badena babo gatari kumwe bonje kuchuria nduso bai Elizabeth Gesare amaigata ananda chire chusho songo emsurengi ya abasoime yumoroberio given the turungi motondo based tuned in kama kawaida lira baliabo njali adena kurwa liana boyeki genga pamoja na masini bosiboli Josephat Omwenga Baswad ongeza Kenya point rutu Gift Junior Rapan Technician Lazarus Somali kiongozi bani onseri Peter Ngoge mwana Ederimonte Kerubo Eva mwana Nche adana basoime yumuro senior digal korwa omogwa president na masabiki onzio senior digal korwa omogwa adana walime ya mjengo Jarisi Rango gatongo rwali sama jirijia keunso niko ndani ya show with bano murigyo ya chaki nikwambaka wata waipanduka na waja waipanduka na wata waipanduka korwa somoroberi obono mambia Kareb Matagaro Giyondi Junior adena kala Giyondi kurwa Nyariajo Estates were represented mpaka tamadi buna Botambe Wabiri Kiburura Junior Sekeri Mpole Edwin Matagaro Brown Onjali Kebwato Kiege Sase Joshua Nsongo Merni Kirubo MC Victor Oguto Gornis Manyara Darius Nyangau Austin Nyaga Meja kwa tebaso ime yomorobe Darius Nyangau adena kutoka Kianjire akondani ya mjengo Elija Nyagwanga nera adena walime yomorobe Deno Vichage example adena kurwa Uthiru Nairobi na ondime mpaka Mwerio ama iga goja se family yo mwalimu Enoch Vichage bagotoka Sengera Kongo mbiyemono oyonde no Vichage example Kemiso Motangi uri samajija Nyangongo ya gure kigate na morning Brighton na Joshua kuru Nyangongo Junction where represented my favorite show ever to round hii umeamua kuwa Mansoro kila siku Kemisovi tikatora tema sini na kindende ko chibosia binto bisumairi ende tumaye ko balende tumaye ko banande tumaye ko baberende na Botambe umanyeterende bono go sabana rende bintu bisumaye na njenyore monto gonkonya gano ndirende engora tokeru na mate gosiri kubarite kombata nero interject yake tume usiko jibosio imo oyi nsovi Kevin Motangi wadena around ye na bamani soro kila siku akareko sakasana kinendo teni mambingi yeko ja sama sabiki onsi yensa kibira kumsahau my Sarah on Twitter sister Ruth my favorite Sarah on Twitter sister Ruth last born na my daughter Joy upaka niliama ya asemambi ya boni tima tina Kemi
uko jagwa sugiria basubati boka bundo je Saron Tita Ruth Lastborn na mwana Ojoy tari jagwa beka lakini nende mbuya sense me ya chena kwa rato inyora nende akigorogoro kwa Joshua nje yobono kwa balance so bimotangi asemambi ya abona mbe mwana mashabiki ane karmanda da koyeri SMS go jase studio iga bono mambe Dolphin Moraha. Good morning Ensakia Petarita never have a present day niko ndani hadi tamati oyo Dolphin Moraha awadana akeni nyoru akekolende nonde ime yumuroberio Bernard Mobisa awadana kurwa kirwa watching live miyamono Teresa Kemto lituko rinse nyanse ato lituko linde nyasaye ato igoleire ebwakire Brighton korumuranga amo na wadairinda abantu beto mbare kurwa sensa media muranga eyonerie korawa na irungu kangata nero mugabana bwe county eyo ya muranga loje Teresa Kemto no ara sensa meyo Keston Jali adena bwakire mwenzi bwakire buya Keston Jali na yanga gedena bwakire buya abwasore Keston burango twere ndebingo se burango twere inane gyoro berdi kwa background mugondo bakomera uzaye kwa komera kale ebona lichikare komera abwasore Keston Jali to debingo na kibana kwa bokirende na bakonde na Keston kwa jire mugondo kwa komeiri gozena gyoro berdi asemambia bonyo na ebona dende turwa na mugondo kwa background bajire mugondo bakomere asemambia bono meto takomera tiboniga kuchibosio emete kreme jenja abona tangane libirugali tangane metande baga komera alia altare 23 ibono in December lakini abantu bari bakomera mabeba kuja 23 mpaka 27 wakanyora abantu mugondo kabiso metando mbari Christmas baga tena abantu bari batama Christmas ningi nabata ari tugena bako simeka kabiso mbra yatue ba mwana rene nabako rasimeka korede sayeli ready ya change bono korana twanyoru akene mbreka nyoru bono wekatokomere umutinyo yo ogatatu kiongozi Vani Unseri tena good morning no arime yumoroberio awandena Brighton niko ndani ya mchengo diganda ligeri bona sesi miende karamu atumire SMS jino kwetera se namba ira se skiningo de namba yere 0792192834 abantu bari bandina tiri kuyaro rekana bya bura kina odetine TV yao asina abo setting yuko bekalia kwa bekere shogede 16/9 4/9 osikwabe hoto bono yeira na buye iga nomo kwanyerora bo se skiningo de njiko odetine ni gere 0792192834 inere namba ya no konyora as studio abergrifu wa bodaboda kutoka Kisii barajo no alime yumrovelio adena show iko sawa nara iko ratwa encouragement message ya maambia iligo segeto kwegena kwaito adena therefore do not worry about tomorrow for tomorrow will worry about itself each day has enough trouble of its own morning might be loved saint blessed and lovely day yani adena tuwe chandra mambia ikyara mambi nero ndiero berdirioga li nyene igobona to nyara kwe chanda ko chimambi kenya sai bieka na maidera mambie ngakiegoji kobase tole erondi TV bwakire buyekorwa igabo guseruraganga asante sana amarandi yakorwa ase Edwin Nyamera abana bonzi baboke MCFini izenada mumaima gavana Simba women leptonya na MB Kibagendi na bonzi bachoretwe tuko pamoja asamagendro litukorigia Brighton oyo na rogo Chris arogo Chris ende kwa mwago toraji basujoka ekeroja kerto mu MCF Vincent waja seneta mumaima waja gavana Simba waja kumende Butonya no mabungo Anthony Kibagendi biyamono kabisa karwa batena bono tigababo kerende bakonya bananji emeremeri babatomete gochia se chibunge chaite senate ne bunge eri nene Ndizi TV nere bundi ya mandazi Ronald Nyaika na benino ye amo no mwana Stacy kwamboka kurwa jinse mochia nyanderema komo mpaka engoli oine bundi ya mandazi na Ronald Nyaika egro no mongno Benina amo no mwana Stacy ko bako teana no bale imekojisa majiri chanyandrema adena komo awapanduki kamwe hadi tamati mwa gibindi ogenda kotomaje SMS ino mwajumo rekero maito mwaka Jackson Makori bono gaidena kwa bokere waso ireme yomoroberio ekero kwante dina igoro estimanjale ngo buya ngwato bwate kwende estimanjale de kairana bono no ndato kotobwate asemambi ya abonia diga bono ngoroje na jinsa jana jamnyokera kegoro jana jigida kemeronge benisano esato asijinsa ikomi na ibere chabana
mambia nigo yale ngo murubiri bwo sioria umurubiri bwensakia bono mambia igokenda gotobwatia asemambi ya boniga aye bono nindo jena amwete dibodi ndire Thomas sabaka jombode ndai boli kirero tete gotobolia nata gobole sale ali tukudiria afya nata gobole na kyo status ya afya osebirengo be bajenu ase county ya Kisii ngakyo biroje asole no isanegete no bokorari bwejinya gitari aho tonyole level 5 tobe level jiri chinge chia retensa jiri asole aya no isanegete no bokorari bwejinya gitari jeta ase county ya Kisii no ene Nyamira bali Nyamira na monto mera uchumbe ya ino mo isanegete na nyagitari na ya Nyamira mo isanegete no bokorari bwenyagitari ya Kisii gona bokontena ekatokwa na mangana afya ari tukurero ngobordina ahino isanegete nobo korari w'inyagitari cheito chonzi ase county ya Kisii e county ya Nyamira igoto ndumero uchumbe yao ase mambi yabone kontina ahino isanegete karori tukuria chumene botambe tuikatua kwa na mangana afya yaito botambe ngotena afya ne robotenengo tabwa otu robotenengo batotu afya igono bwato mochando gete oromone konende karobwata afya ngia aigo ni goro motenengo kianda gikomi toenda sense mere studio tokwirana ni ongokoira sense ya magaseti karango jotwara gaseti ya The Standard na The Nation na taifa leo ikango juteli tumaina ali agenda ta koborro to skene on this TV bwanso musi entunde ntangani yumuroberio bwensakia Ndizi TV Ubwansu Gusii Gusii Urban Place Omugaso ubona turiguchia kwa babuna butambe Science niyende oyo science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronyaramba chenkor kuma MC Megi make sure kwa watch the show kor kuma Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timogirango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Kurunga Fate Star yote bagagu nga jirani asomuroberi wo Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #yekebemberi nyoro muroberi yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijuma kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday kerenko boka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengereryo imeya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubiryo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi umurigeria niguganitiko gure bintu byogutumeka bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobunge bono ouru superstores nigo bakohonia kirigento kiryuganitie aseriguriria kebusani Gusii mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga ouru superstores konture chindagera temuskari omochere amafuta chingeni icumbi chichuyus ebisuguti amabere n'amaji y'ukonywa boigo nkonia bali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti chitishu pepa emeito ebitabu ebirugu by'echiplastic n'echitangi cy'ukubikira amache igati y'ebintu binde binge ase bali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads chonzi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ugwaka chinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubugoria umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuyo nabokubeke oda yawo kurwandonsi enseweta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana
asinginje kera akirisini amete no akiruru na bwatobo maene bwana ngo konywa ebintu nigo ngo imukichio de chisiabo na basi chikeshe bita babarikira nande na make sure eoderi na enana e customer manya no rigete odo korireki obye nabongo bwakera back na matebi na nyora yoda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore ebintu ni 24 hours ebintu byabo bakorireki babinyorire uru superstore ngutariere ebintu satambe mono sauti Nyanza auna kutobwati chi customer wita bange mono chigari chitonga nda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chochioda bocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We'll give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asama gacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Esukuru yokwegelio Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali noborema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA bwoyo nkwegirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakeresimi umu manager Rocky Driving School. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse asenyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera senyomba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi asenamba enoti sano na ibere eyemukianda inyeisano enoti nye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'Umugusii. Emi mwana mwanju muri Ndizi TV nane krotora sense mirende yumutumbo kona takangoira sense ya magaseti yitkorere ningo manyana ali agendete kwa ali kiroro anali ategete kuri goro
since yaitu ya Kenya na sincisco ekarondo jina president wensi ya Italy no ara since yaitu ya Kenya ekara okora etaro ya matukane since yaitu ya Kenya karanya arika kwale ne umaragoba na cabinet secretary of foreign affairs karanya arika kwale ni wali na babu na mwamba na mwali ni tukura maragoba ekarabono ndo jina ni gara since ya Kenya eri gukwana ensi ya Kenya na gutwa relationship gose ubwa matobuye wensi ya Kenya na Italy igomo rayo ino arensi ya Kenya jitanga nchibagora ningoroje no orime yumurobere asimambi yaboni gotena kurulia michoki no ndime buna botambe buna kawa kama kawaida yenda ko ba yumurobere asenjera yabe na asimambi ya aboniga nindoje gaiga Edwin mama Kesheira kondani Moindi Enoku Moindi Enoku tena morning Enoku Moindi kurwa nyamagwa abababoke ondali malita nyasaya nomuya atete kolika nyasaya lakini ndeke litaria charara atena moyimalita atena nyasaya nomuya asemambe ya boninga Cyprian Marubi kurujinsa majiri ja Cyprian Marubi kurujinsa majiri ja Minnesota atena kondani United States of America atena alime yumurumbe mano Cyprian Marubi good morning following you from Minnesota mbia wana karwanda kombwatia usikotombwatia semambi ya boniga na wakere mbia mano nae karukureri bagalia ulia bene umejinze Minnesota na bako kero kurara asenjera ya bene lakini bono wireri bagalia ilia bene kurato bwatimia bano Cyprian na kufuria kofia ngo wakira namba yamono kerwendete kombwati asema bia bano usikoto bwati kratori na Joshua uta kwene kibina litukolia beire buya kabisa genda kombwati usikoto bwati asema mbi ya boni oyo Cyprian Marubi karonera de anwali miyomoro ko jinsa majiri ja Minnesota ambi yamono nindo jeri fini mama Kesheira fancy keri morning out and good morning fam team zania then account me in novice Zubira then good morning to brother Raban the Kanisha Lazarus onamina all youths if Gorboncharia Simasel Cyprian that tuned in Obeka Gmoja I5 Obeka na good morning Boni Makori Kindo then fancy Kelly ndani ndoja bantu no mulime yumurobeli kabisa mokwana kina no mulime yumurobeli mpaka Omar Moses Happy Kirubo then tuned ndani from Doha Katari tunapenda tutaenda mpaka mwisho kabisa mbia mono kama ndio tukombati sema mbi ya aboni enda tumesema yenu enda kombati kwa sense me mitandao Facebook nyora Ndizi TV News digital boy ga sense mo ya YouTube na bako nyora Ndizi TV News onya jinga kina bako on Twitter @Ndizi News boy kananga kiao ndira ko tuma gwethira ase namba era ase screen igorabwo sinzi yaboke na nindoje na okarego kwanere mangana ke bisobi okarego ndena ke misobi mbu yako tebya kwabeire Mansoro egeka ginirende uyasana asintia dimbo adigende ndago tebya lakini ndende nindoje ko tena ya mbuya kemia ko tebya na Brighton umekuwa Mansoro kila siku umeamua bado sijaamua no torna ino na bade ina rende dinda amua kwa Mansoro imete bina ino mashabiki rende mo mpaka Mansoro mono lakini rende bintumbije bisumaili ojibusia tonyo na tuabe nande sedi rende abakonyo rende nanje no ndiringo majago ntokera osama tago ntokera nenyo rende monto kongonya lakini rende mbiyemona se kromo ko sabanti na moro jene na Mansoro ndakinde ndatema akerende bintu maiko kanyanga ibiko jiko sumairi den torre nanga kieko ba kiara konyo mwana ndiro korra babere na Mario ginaro korra na rende emete ndiri tu akana ndo nwenyi aba konyora mantaka segeti na yale era monto mani era monto muspati okonyora jibeseji watu akase ogosegeta na kolirende ni maite na rende mashabiki ndo jije SMS jino lakini njire ndari kana soma na inu rende sali mainu moroje na njirita somwe asembe lakini karo kwali kalende naye noroje njire ndazome kerando jena nando mondago jo anda mpaka inbox ya nomboni na Brighton naandika message yangu usome bwana kinataka tena njire ndazome na nyasembeo lakini rende ni elina umete ensena berego
yote katuraenda sense mema gazeti asinjira ya bene nda kwira se gazeti ya The Nation arafu mayo kwira se gazeti ya The Standard ngote ina radi airobota se mambi ya abone to nyone chika setu ikanchi mogani jonzi ngende gali ngichega iga mbaranze nda amaliogirende nino aginde monto soro tororena ebintu bya sukire gojibosyo mbirara maete ebintu kerare kabisa no negali obetonye tuto niturana bakonyorana mechando ya beira sinjira ya bene kabisa monjumoreria digan ngenda sensemeri inde studio karongo igora chika seti chito gingoirana aseda ekeya moyoka gingoirana bono ngoira samagana ya magaseti asemambi ya abone to macho igotoska ngoida ekeya mungo koirali ngigora magaseti ayonse abere ngoirani angoirani asinjira ya bene asemambi ya abone. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii Maete chibasenguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use obwojo botakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadaye okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yawo yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guca igoro. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii Mbia mono wono mwanju murieli ya kirongo kwere wika sense mega seti nda iduja kere kasezi ya The Nation kulene je SMS jino njiro nje wana watete kere SMS ya gure kiana ngure chinga kisia ukwalika wikanje some nidoje haikon vama wadana tuned in from Nyamataro no arime yumroberio okinyi disima satana from igena itambe makimi present azensemo ye chinyagitari arro mbara akora kende bi kyagera no nyente tenas vaccine de yobi ogotomwa chiduga wajikogora ai niliboli naboli dismas okinya irane iriana ai kerorero ditukurera to kwana igoro yobajan ngakiro cyo bokore borasi nyagitari cheito do dismas okinya ragaro dena ya ki bokore nimbo yobuya ekiagara nyagitari cheito mbake karoko genda oro no nyente tenas vaccine teyo to riko betwa ni otomu ojiziko inere dismas okwana makindu getuma adana efanis getuma korwa Kisumu adana eyenero etibi yoka egoteba mangana aya Gusii yani weda gototebina nere TV number 1 kiboko yao kabisa kopeka mangana asinjira ya bene Sakari Makori maginda tena watching from Bobazi Nyamaruma na Victor Zirvanas Omoro Freni Nyandika Mosioma Evanis Mausa Mose Betty Ndimu Chosho Nsongo mwalimu Ensagara bila kumusahau mama Momanyi Ben na Joseph Omwenga adana baso ime yomoroberio John Kebadana your number 1 revision station in Gusii Nation adana nere TV Tangani yani nambe yamo your number 1 revision station in Gusii Nation buya kabisa nindoje na ya dismas na yesoma Gobano gendra kuntumira SMS yao asemambi yaboniga omwanju murire kero njega siane kro yagura noko yesoma asinjira yaben ningo tete namba 0792
192834 inere namba konyora ase studio ase mambi yabone Esron mamanyi gaite na kwabokera bano kwena ujese kibao kyao ase mambi ya abone yango sama gaseti tujakira gaseti ya Daily Nation gaseti ya Daily Nation ndingana limwamu ndirigetenga ki ndiriki osengendo kigana de ke komokonyo yokabero mu wasiri bobodendi bwaime Dr. Fred Matiang'i yani asumo nubwe kanyamere bali getena the deal that deserved Matiang'i ediri nere yakore tukorana ase amatuko 4 days after okorana bone gento nigo yabe video sinigo ya siori guna amatukana aitire magega yabachumbe gete korwa sorongo rwa Gusii baigeta sense media status na ukwana numrai bwense Dr. Gena Muto bono nigo ya ene kiribuna naro inero yanyarite koreta matunda abuna bono Matiang'i ni garo mosibore kerekina keli kya ego samangana ye to director of public prosecution litukuri gore yanyarite komodekerea voma cabinet secretary Fred Matiang'i muna Freeman bono nigale omuntu bwato busibure kabisa tabwati babone bwenzi magaye kesi kyagotebuna tabwati kesi kende yonzi akweraneria sense ya Kenya gefairi ya bono ya Matiang'i nigo ya siekirwa yunara molikera sega seti ya the nation na bono meeting nere ya korwa ibono yera nanga Matiang'i anyara ga korwa senyororo yogonya gochandwa ne serikali yuna rondo jairo bolito asega seti ya Daily Nation kondo chiko igora tunyarora sebe jata no kabere nakata nomo igaseti torone narali are sobogale ebo gaseti ya Daily Nation nemergedena ngakibono new appointed Kenya Ports Authority KBM Managing Director William Kemboi Ruto inere William Ruto akabikane dario maraibuenze lakini William Ruto oibono ole Kenya Ports Authority Managing Director ni gabana alire eira yo chikwena kubona rights ja ababanyikazi asenza meri ya port ngoira ndajire buya nande ngokora bale miremo yabo buya niga deruna gwetani ababanyikazi abale 7000 asenza meyo ya Kenya Ports Authority ikabacho kwa rubuya neme chando iri babwaderandi gokechi gorigererigwa wekara deruna ekyombe ekyo go asenza meyo ya Kenya Ports Authority ikabokorerwa ochikoira nirabuya nemerobeligobe kubuya asense ya Kenya go oira abantu baremuna bono merobeliteri go chikosareka sense me ya Kenya Ports Authority William Ruto oyore bono managing director yonyara kwa appointed boigo ekarika city ya tesana nemorgetena Azimio Senators Azimio Senators aba senator bachodire inze area buli Azimio ira umoja nigo bono balire yo chikogenda goturubania obokorali bwe senate anene kroba ko moji omonogeri we bunge ye senate Amason King buna taraikirania amagani ye obomo ubwa Azimio ira umoja nene igore kroba nyate bago chenjia amangana ya yogotenera amangana ye senate yali naroje namba to mederieta alia Mosenda we county ya Narok orekina elina chiko ire mangana minority whip korende wikabono maunjori itara korekana sense meri ye senate kroba ko momojina ya Amason King ikaboni gatango onchorerie bono tango onchorerie gento keriba korede lakini wikabono mbara change bono badena go ikaba barresi biasara gose amangana ye debate gose business in the senate wikachikoba wikaji turubana keigo as senate eu yuno jina ramar kerega igapo no boigo egaseti ya Daily Nation nemergetena na kibono familia yemo yabwate wedding proposal asigitabu ekerondo jena yairete buna ekerobono ekere familia ye kaiwana na nkorosi yarenge bar korosi dina gete baragere birau muro yoro konyoma na ngina biara bakaiwana na bono ebirawe ye bakobeka ering ose bakobeka bete babe korrende basa precio musbadio nigo yagete kabama ngana makongu ekarabono musbadio yanyarde ga ko swaro beteli lakini rende isena baka mokongende tabunega sidia wateba aga goroka ebete iyo ekerabono yama jetiko babuna na bayama jetiko sarikake amangana ayo lakini rende ne elia watebuna bate to surprise nyaro gena ya rende na ngakiba korokase asinjira elia kemono ari bar como surprise
lakini kama chikobana surprise kama chikobama kweli ayuda go somero mugano wingo tebinde beji kunya some beji akabere na kibono muswadi yanyatika uswaro link yubate tena ngaki ina cheche tu lakini kama chikorana mugano ole interested sana na boko yosoma se beji akabere mwanju muligeria boy gondo cha se gasidi ya The Nation beji ntangane mureke tena bono Kenya survey ya koru ni go yarokana Kenya ni gebate 970 minerals across the country. Igono within Kenya ni sentenengo ya karibu 970 minerals igono tariense entenengo kabisa. Ayudro junior ya se beji komi korenda se endogena coltan yone mineral ya mani yotoka sensameri ya Isiolo ya toka sensameri ya Embu ya toka sensameri ya Homa Bay West Pokot na Tindereti yere Nandi na Kericho yin coltan. Within Kenya survey ya koru ni gebate 970 minerals. Graphite ni kutoka sensameri ya Embu, yatoka sensameri ya Tana River na ndio yatoka sensameri ya Kitui. Iron ni kutoka sensameri ya Kitui County. Asengaje na manganese ni kutoka sensameri ya Kilifi, yatoka na sensameri ya Samburu. Igoro jena rende ga saba saga ni bakaraji bandit Samburu mbabwate manganese yu ni mineral. Copper ni kutoka sensameri ya Kitui, yatoka sensameri ya Makueni, yatoka sensameri ya Taita Taveta. Igoro jerende na omwancho muligirene na Kenya ne sendenengo karoroje roboto wanyareko kubato kubona chiminro ni gochire 970 imeyense yaito ya Kenya. Igono jena obuno botenengo kabisa tubwate asense ya Kenya. Boigo nara yindoje amorekere asega seti ya The Nation kon nemorgedena bono Kenya aba Kenya anekonya karugwakana baby karugwakana estima yao ane batumia prepaid ni kora the breakdown irenga watu irenga unit irenga yako ire mindogete na kibana cha cost nini na nini lakini bwana kora kana egendegie Kenya bango jere ko Russia ni gago jamaiga yaba Kenya bango complain na gose ko mochia Kenya bawana to me message ndambe na bwana bantu bari kwana raise message yere kaba dena haya wiki message yeji kwenye yake alitu bandito kumalia ba Kenya bako manyane ngikeke ndirete ase nzemeli ya Kenya bago sekera kwa unit chao ayundo jina rairo bota sega seti ya The Nation e Beijing tangan ko ni chiko garo chime erinde ngote bya sobugare ko ndenge ngajere ngoire ikasega seti ya The Standard na roto arana ingana kiero borto asetu kuliare ko nda se Beijing ibo go sega seti ya The Nation ngase ya The Standard ne mrekede na bono Matiangi is a free man ingi gere de bono Matiangi ko ba free man ne rondo jina ere mrekede bono ke rondo jina DBB ni wanya de ka ikero robot yoruo na go congruent dina ya bono charges Jones bijibe dropped against former Interior Cabinet Secretary Freddy Okengo Matiangi go bono matabu atikene gyonse ani ke korora kanana bono muraibu ense karaja go to meeting na bantu kurwa sorongo rwanyansa ntoje tukora na twara tabara ibane kurwa senzama ya Nyaruo Nyanza na twara bara kurwa se county ya Kisii na Nyamira eyerere na kibono Matiangi nyara kago konyeka karabone kina kia nyara kia tukuduru na erta bwa tikende gyonse korenga no muri kwaseti amure kidena korenga na Anthony Kibagendi nali oyoro mobunge okutuja South nali gete na tebete na intwe nigo tum maete Matiangi bino mondomia nande nigo niga atende timo kutano litukolia dia misi wiki asenseme ya State House ekaroba kwaneta mange numura ibwense konda dena ereni garase ensema ya ODM kurende ni gawo chikoli main objective nande ko ikabachi ko sefuka dio mogusi onde bwensi ense ya Kenya abo gonindo jasika seti ni markete na families bano chi amadeni ko janyare jikorwa senseme rio ase obasakan bo ndata senseme ya Samburu konde mama ida sebako jase kiombe kerikiaro South of Kenya ria ko maje serikali mna ya serikali tirabe kamero berbie ose nja korte bia nja irete nganeri buya ekero ya rekorigereria igoro ya mangana ya ngakia babandi tibakorwa sensemeri ya Samburu turukana ni jinsemo jinde boige gaseti ene markedena fertilizers nigo fertilizer cost high oboyo nigo korande bwa menderi goli nande kero ko maminje bana banyade bako lero ira baremi ne serikali ya Kenya kwanza boige gaseti ene markedena ki budget ya 2022 ninga ki babunge bakari gweba hatiko 223 yibono ya bere hot potato tochikunyirigire nanki beko gere budget na why hatiko 23 223 ekoba hot potato sense ya Kenya nene kero igoro ye budget bono egasiti bono nemorigire na Bob
yamurikire na Bob Otebire Bob asesemerike Katoliki Otebire mnangaki bono na baraji gonjoro lichi go igoro ya aba British correct gonyoma rende na baraji go reverse mangana yo Bob France ni gade na Brist mangana seribasi na baraji go revised asense nzengima ini ya kwande karale ko kora interview to ko ya sobo na Pop ngakirande ata na bona bantu abakonyoma bari Brist na bakonyoma andujunjira se beji agatoteka seti ya The Standard ya indo jina rairo bata se seti ntangani se beji ntangani na se beji bondo jukugara ko chime konde bono ko kwere ne se seti ya The Daily Nation seti ya Daily Nation ende togende ime ase obogare kana kwere se seti ya bono e beji yo ya gatoto na eli murekete na bono bono ekaro agatena Jessica oyina agatena omerete bete ekaro bari ko korana ekaro rendo umumuro yori ko mo propose abegete beta se birawa kali birawa yo na kibona jete ko tena yes ajete kwanje na bono yanje ne propose ye kerali ngasi ketana kije gitali ekarabu ketikurunya gitali maega yoko mera ebete yo egote bokana aya mugaka ise mwana oyo na alenga kine sina te kopeke ebete na bera ito mwana one mamu adana aya ine surprise te como bekera alinda sense me ya proposal eyo otago somo mugano oyo ni gora se beji ya kabenu mugano ore interested sana agona bokonyo soma se beji yo ya kabere beji ngoja se beji ya kane ni elina ki then how I'm busy meeting with Ruto saved Matiang from DCI ngagi okomera na kwa babunge banya bakomera no muraibu enzi Dr. William Ruto akibona kwa nyare goko munni Antoria agosibo ko moruseria Matiang mangana aya bwate asensemeri ya DCI kolengana ni tuko liya la misi ni gaba section of MPs kurwa sorongorwa usi banya nede na umuraibu enzi riba kwanira igoro ya Matiang mo nobomo bwa Gusii ayando jina rabona agenda ko boy kona tuko dia Jumamosi dia Jumapili nero chikaine bana omo cabinet secretary bwe mangana bwe jisemi esekeri majogu ni ga hosted a meeting region leaders Gusii ekare kola kanona Dr. Matiang na nya tika kwatendi ekala bana ko discuss igoro ya mangana ngakimo Gusii akoba serikali ya Kenya kwanza ayuna rara sebeji agatu gona bogwe somera how I'm busy meeting with Ruto banyarde ba komokonya Matiang gurwa sensemeri ya DCI eboigo ayuna anamuregete mbaka beji ya gatano eboige beji ya gatano ni gemuregete na ODM National Executive Council ni bono ya endosiri igoro ya endosiri ko suspend two makers gurwa se party positions aniga goja waniga oje yo bondo ya Gideon Chando na the bondo branch secretary nigo ya rekandena niga agetu korwabu because of asama saria allegations gose gross misconduct kabadi president na Esa East Yimbo MC France Otiato yodo sama mangana ngakiandete ODM bono ekare suspend ya bantu gose kare ko ekare suspend niga se beji ya agatano beji agatano mo neli murekete nanga kibono asimio senator Spanya ndeba ko tabuna oikabaji ko parraisi a business in the Senate yani gagoja magekera ko moji omo nogeri we bunge yo the Senate speaker Amason Kinguna oangire ko recognize changes chia koretwe as minority side bako mobonde ndenge mba tomete elieda nande mba amwete na tiga mo governor bwe county ya Naroko orekina anyarega ko ira libaga lia minority leader korende aliko ira libaga lia minority whip agarale ko repress muswati oli do Fatuma aliko mo repress senator Fatuma do korende go ikabono maonjere dara korekana as senate go ikabono bamojiri mo speaker sana nindo jegaiga asense mwende asebeji ya gatano na gatatu gaseti ya The Daily Nation gaseti ya Daily Nation nemero kedena ngakyo mosajo yo manya de kago gusiro kumabwae ekero yabe gusema kweli anya ko monyora asense meri ya Nairobi kubatikana numbasukano obwebara Stare Sub County Police Commander Fred Abuga ni gobana anya de kago te abune ke kore ya kore kan de tukudia chuma biri maambia asense meri ya Bangan on Thika Road ase ekere makanika nayo yabwate gali yo
work as a karakora osen testing ya rokora ekaira makwiri ayo akatoe kana sense meyo ya Thika Road imugano ini gora sebeji ya gatano gateka seti ne ya Daily Nation bono ngorire asebeji ikomi mayekwanda gaseti ya The Standard ya kego nili murigithina bonde survey ni oya ene kiruna Kenya nigebwate 970 minerals 970 minerals nigo jira sense ya Kenya ekeraba tena bono Kenya nigo irarete gose nigo ikaranserete weri gosobote nengu obonge imeyense ya Kenya yondo jena 15 selected counties nigo chibwate obote nengu obo ekeraba bono enambe nyinge oyo yakwana the young cabinet secretary for mining, economy and marine maritime affairs Salimu Fera oinero announce this kuri corona ya agweta nchi county 15 nigo chia ija wendend badala nigo chibwate amadini ama ya sensitive yake go yetena Kenya antobwate binte binge bitakeire kukotokonya minerals ya copper iron manganese binte binge takeire tokonya sensitive yake kolende mbono botukibwanya le bogokorwa asenjera ya abene nindo jaga officers reveals how informers frustrate the war on bandit inabanga kirende ambara abantu baji informa ajigare guturubania obo ajigare guturubani nagote biji bandit na abo bisabo abisabo bakaro koremeremo nabasaga ni asense meyo korengana na litukura Jumapili idini ya cabinet secretary kitura kindigi gatana ya serikali ya identify na obo kabaramboro n'abantu bari bakubati bandit asense meyo eri bayikirani obo sagani ekarabanta bangu bandi kuzira sinsemo jirisa samburu turukana West Bokot ni jinsemo chinde abo sagani bandi tokoreka sensemo yo wana ina rara sebe ya sesi ya The Nation connect ngwira ni asika seti ya The Standard semambi ya bana ngwira wika sebeji ya gatato ebeji ya gatato ne are mureke na Bob France bono ni gade na Brist na bono baraji ko nyoma ekararo ko interview ni gondo jina korengana ne says in Eastern Judge before the nation there is judge yani asenare before the nation naboko chorana ngonyo moro suru nyuma lakini wana tena lijigena bada chiko revised as na bada chiko revised asama tuko alebosio imbo France okwana igoro yamangana yo boy sebeji ya to ne margedena bono aba bishop ba Kenya Conference of Catholic Bishops niko bana banyare bakoboli ingana ya LGBTQ korusiwa kwa diversity eve vatandi ya zinzito ya Kenya korengana baribwo barengana ne statement ya vete ko sabet signed na association German Reverend Martin Kifufa niko badena ya lichikeri ndia renge ligia na ande mbago jugwanjana amangana homosexual na amangana same sex unions as ANC ayo na mangana kwenda maminja ne Biblia na maminja yerijigo na mangana traditional asense ya Kenya waiga sebeje ya to ne margadena amata yamo korwa sensemo eli ya asense meli aba kurwa sensemo ya Nandi iya kariko sabobo konyi banyare bakoreto mwana obo bwemyake 20 kurwa sense ya US uyanyara kago itu asenjere yobo tutukanu mwana winanyareta makweri aye asense meyo ya US bona takere koreto ekero basabire basabire obokonyi kurwa serikali kusaba Somalia baya banyare bakonya na koreta amangana koreto mwana obo ende banyare bakoenia omubere oye abaigo moro sekaseti ya kanne margedena morigba sedina margedena ningi yagerete director of public prosecution Nudin Haji konyaraga ko rusiria matiangema mojo ari konyara bekerwe osekonyata kirko na korikasa robot ro DCI baigo morigba sedina margedena ya na bokori ningi yagerete asebeje yo ya akane baigo morigba sedina margedena jingwana ajigendrede gati ya kurwa sensemo ya Nyanza arina Gusii na ruo Nyanza nigo bano jaro kana nigo chikari ko moninta magoro umuwasiri nigo chikari ko moninto magoro ngashikari ko weekend ensemeri ya Raira ensema ya simero moja bano chingwana chigendrete kati yo maraibwenze amana bara igoro asorongoro Gusii amo na bara igoro ensema ya ruo nigo ya rekande bana bono nige kari ko ninta magoro umurai bwa mbwasi mioro moja Raira Morodinga unigara sebeji ya kane kaseti ya The Standard beji ya gatano nelie muregrede na Raira nigo bono akariko moche serikali buna nige kariko victimize aba tribe gete
yani mbare ebisa kumbire byo kore mere mase zakali bono Raila karo kire muna ya mbare bako victimized ko bwate kana ne ase ba korwa ose ngisa kuki ba korwa ni ya kwanda litukore goro ekerare ngasense meri ya Griffy kerobari ngina mata karua na karonzo msiokera dena ya professionals mbarora bange Kenya lakini babere bako victimized na serikali ya Kenya kwanza yuna boko nyorase beji ya gatano egaseti ne ya testadari beji testadari beji ya gatano mane merge dena ababunge nigo bakare kweba gosinga kibanyare bagwa abuse article 225 anekro bagweti e budget yabo nindo jebicha gaiga ejore ya control of budget Margaret Nyakango ekero ndoje na former auditor general Edward Hugo nimero je gaiga bachorira kirimo mwana oyo noda goso kumanyana hingi yekogera ababunge bakare go ekero bagwetia ngana ye budget bakare gwa abuse article 223 yesomera se beji nomo egaseti ne ya The Standard beja gatano kabere niyo mrekdena New Kenya Ports Authority Managing Director Ruto wana korkunere William Ruto edietari ariagati maitebane ajiete bakabweka na Ruto bari gede William Ruto oya korkunere Kenya Ports Authority Managing Director Captain William Ruto na kibona nyareka otenga kyao chikonjoreri obokorari aseseme ya Kenya Ports Authority ekarate biri afanyikazi bonzi na wika wachikureri merobeli miya nande wika chikobeka standards joko lenda na ukinibirengo bya Kenya Ports Authority asense ya Kenya boigo asebeji ya gatano gatato nilimrikide na bono families bali banyade ko directed barwa senzemeri ya Samburu nigo bono baruro lakini mbamaita sibagojia egatojine kyombekeri kya South of Kenya nigo bono kya mojirie kindiki ko bono ngakyora afosi abantu korwa sobo ingyo tabe kire meroberiyo gokoro bosagani ko bwagotebya abantu banganye ngai bakonya bagojia roje ayo manju muri kwanya gotebuna nganya korwa segete koruze inogende wete kuziga yo no tebuna nganya na beko bega asie ngongusana oje na litwa bege tu curfew ya COVID-19 abantu barutoka ofugadi nando mbamanyite curfew neroro lakini sama jinde banalire curfew eko beguna saa 12 mpaka saa 12 turiko soka lakini kuzierande ntobwa to marembe gaki nando samana tigogendere koba asinjira ya abene gobona ina ragende goro bandit ekara bantu banganyite kurwa sinja majiri eboigo ekerokyo bekerkiaro South of Kenya bakura wa na president yabo Eric Teuri banyarotana yaya yarenge hiri advice duna abantu banganye kurwa sense media abo nindo jega igane na new aircraft to improve fight against rockers eserakani gwetera sense media food agriculture organization nigobono ya bekire merobiringa kigo chikwena na aircraft ego chikoena kibuna ngokorera mangana rockers control mangana rockers yego ego chanda osego kore ndagera sense yeito ya Kenya aibo ayuni gara sebeji ya agatano na gatatu kaseti ne ya gaseti ya The Standard ina arondo ja ndata komoregerwa na atakanda siba maji make gingoirana ngenda sentundende ya kabere nyura ikora gense ya monenus mogani onengo ja restitute ko to kwana mangana yeke uno mete ke uno na bagera ke uno gerigia kabanto sigia kanono mwana ndo chikureri ayuna ingia ko gereke uno kya komondo ingigera ko embure ke uno kaikeri ingio to keto kwara chiko jingo ko bega ndio ko kyo konyokere ke uno kya kwa kirenya kitali ko chiko sine chemist oji kwa tena ngana uma ngerob nge maminare yaka no daktari ngo jara tena ya ne mamiyo ko yaka osinya kitali ko to nda sense mene studio to kwerena eri ko jo kwerena magaseti mambi ya boniga Ndizi TV Obwansu Bwomogusii ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo
twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria ase togokumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gosigikania n'ekishiringi kinde ase chinse kiri kyesiko bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase kiciro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya ase omurubire yiga naki amagori amanya ale ase kiciro kyeito ebinto ebiya byasoira ase kiciro kyeito nabo igo togochikutarira chikaunti chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase kiciro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubirio bwense yobonchoreria nigo togukumanya ase chinse kiri kyesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto koru chinse kiri kyesiko nagotekeragaiga ase enseto ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicyamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic aboba beire asobu bwenyobo wetani myake merongibere inse yumunagitali obomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire noburwaria bw'amariogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, huo ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama shinikizo la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya finonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye chekerero asubu bwenye bwokorenga na kumanyuburwire abanyagitari babwate nigo bari n'obumanyi obonene bw'emyaka emenge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukoria Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke imeji county ya Nyamira. Ritukoria Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel imeyomuchie Kisii. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel asumu chokeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel imeyomuchie Nyamira na boigo batuka Ruba House Keancha county ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange bakiresini Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic asubu bwenia bwegenire. Chinga kichiabono nigo chiganetie obumanyi bw'ebirenko by'igoro oburanyore ase college ya St. Anne's kubwatekana ni chikosi chiria bagosomia chibwate chiro erike ase college yeye bwegere chikosi buna computerized secretarial IC3 computer courses, web design and computer programming, video editing and sound production, CCTV installation, keyboard and piano, AutoCAD na ArchiCAD. Nkwegelia bari boigo QuickBooks, Sage, gose Pastel na boigo Information Communication Technology nechinde chinyinge. Nigo babuate chi intake omutinyo January, May na September kiro mwaka. Boigo mbabuate intake ya IC3 kire Jumatatu. Okwerikia nigoganirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card, a birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi 500. Imeyomo chokisi nigobare Uhuru Plaza Mirongoria Gatato. Nechi nsagi chinde injiribuna Keroka Otange Building. Imeyomo chibuogembo nigobagotoka Asamagacho Awakenya pamoja sako. Suneka Dennis Hardware Building Nyakoe Angena Nyakoe Main Junction na Buigo
Nyamira ase nyumba ya timi building na boko bakire simi ase namba enoti 52 ibere isato isane noti isano nemo inoti isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Miyamano no mwanju muriro Ndizi TV na rekruto rasensa mirende yomo tumoka karo na ataka kwera ni asensa ya magaseti ya semambi ya paniga konendara kwera ni on takde kwera wikasinya gitari ya bosongo hospital turarora na rali bagenda to korobo korali yororo asenjera yobo bwenia kira jakira gitari ke merongo kirgi kominesato jo challenge igoro mbaka gitari ke merongo kebere ye maji niko baraje gutwara mangana ai clinic usiri tukore goromba jageta mangana ye clinic kya maiso yo yarengitare 13 image mbaka chiterike merongo ebere match oibono mbotie nyoyo gatore igomuna ngwachete igoro litukuria rero mbabwate libaga litukuria ngyo mbaka chitariki mbaka litukuria Jumatatu igobone kero bwate mbabwate high clinic ibosongo hospital nabo ikororo orana kubata mujana bwa maiso igobano tare nyagitari ya bosongo igotoka somo cyo songo ndo nyare gukurigererwa ibono igo 13 March mbaka 20 March abo igomba bwata mangana free optical consultation yani ekerwa jira rende consultation ya free optical mangana ya maiso free consultation tariturwa kana pesa na rende tiganda daktari ibono igo rende wete ene offer barwete na they will be free optical consultation abo ikadende turwa kana pesa nde yonse I am free kerwa ikira rende na turunyo tena age murwe ngora anunde libu ngora anunde 500 yo munyagitari ya batere kana ni yekale free optical consultation ebo igongo kora bana mangara kuna free diagnosis and free checkup igokora ne over barwete ne rina ogo diagnose korigereria na free checkup wano nige egendrete ko bas nyagitari eri ya ine nyagitari ya bosongo boigo people will be treated operated and give glasses which they will pay using NHIF bando mbabweniwe abande mbaewe glasses yadera bidi na lenda maisa ongo tumekore birore nabo kwegwa akini nabo igwakanirwa nde turu NHIF nako bwate NHIF yorwo igurene nabo konyora obokonyi yabo igonto bwate secondary school students with UBI stroke edu afya will be treated igaba bali bago ikalia secondary students bali bwate UBI na edu afya will be treated wikamo ndali monyore bobwenia asenjera ya ben eyo nenyagitari ya bosonge gotoka asomo cyo bosongo bagote na gitari ki kombination to ko ikagitari ke merongo ebere babwata clinic kya maiso mbabwata mangana free optical consultation free diagnosis and free checkup bamatwara free check diagnosis people will be treated operated and given glasses which they will be using NHIF wikamwaka ndene NHIF yani wakana NHIF na kwa bwade igoto utwara bwo babonde bwenzi gotare nyagitari yabosonge yegotoka somochi obosongo bana bese kondali mbarati kumaega na babwata mangana UBI na stroke education afya na barabo ikabanya robo bweni bwabo asinyagitari yabosongo ayo ina sense meli yoba chenu bondi yangu rena sense mema gaseti ngole roro ekerongo kominyokia siga seti ya the standard bechi ngominyokia alia ngole roro nju tiabirata to beji komine mreketena how former CPK governor ni arrest Echekalan to his driver ngakia irete oyo kabaire Central Bank of Kenya governor yani ya uteti yake yo asili kinga kiae ochi enteraba yaye ayo na mangana ale hazebeji ya 10 korarende na uteti anya uteti asinini idanga danga bale mtabwati boige beje yo ya 10 nemregethena kyomwa bisoyo mokorwa se county ya Siaya wana nyarire ka ko suspended kurwa se emeremo maga yogosira kwa 100 million 100 million metaribe senge igobono nere yo origereria se beji ya 10
nindo chega iga 16,000 affordable units nigo jiraji korobya gusiraji gukore mechando yejinyombe ina affordable housing karondo jena bono nigo Kakamega County nigo erobereri go chikonyora 16,000 units ejijiraji kurigere lina ki chikokonya umochando bukubura wejinyomba ina mangana housing nindo jega iga Jeboy in South Korea Baringo Governor Benjamin Jeboy nigo ada sensembo singa ndate gukwana jingwa na South Korea erigo kini ebirengo bya coffee korwase county yo ya Baringo bono wika barigi ebyasara korwase chinse chiri cha isiko ayonaro agenda the fishermen nigo bono bakariko bolia korwase nsemeri ya Mombasa buna bakariko ba Arasid na guards bali bako basensemeri ya Indian Ocean bono babuna korwase nsemeri ya Krifi nigo ba na ya tuabere toko sumbuli ose toko nyakunyanyaswa na coast guards bono tuasebere na serikali swango gati torena ngakitigo chandwa asenjera ya abene boiga sebechi ya 14 nemero tena ngakibono abalimu Teachers Union ngakibono banyare bako serikali 14 banyare bako ya 14 days ina matuko ine wiki bere banyare ba wakana examiners ina mna bataka nigo aba limwabo examination abonigo bawujikotara uzino bawujikoenda go storm examination center council headquarters ine nsemo ya Nairobi kwa ngane kiombe Kenya Union Kenya Union of Post Primary Education Teachers Kubet iwana ya thena aparima 50,000 ariba magati ya matemo aeta mbaraka nungeli yabo goika boni batena baire serikali wetere mbisara ye jisemina batakoro tibo inse ye kibere bono goike kubetere lina goika batare na magoro goika senseme ya headquarters iriko bolio bwena bwabo asinjera ya abene asensema ya accounts ni gondo jena subsidy fertilizer is too costly transit farmers ni gobono banyare bako te serikali na ya boyo mogoto ni gobol cost nande mboyo igobono riginge njerende mogoto konye ine semeri ya accounts ine semeri ya transit abale mibakar go kwanere serikali na ya boyo moto ete mboyo nande ni gobole costly igo igamobe kemerobelio igo jikokonya aba Kenya ayuna arara sekaseti ya The Standard ngora sekaseti ya Daily Nation nelia morekerete ase ngoko minyoki yake ngijo kwero ka sensemeri ya county store narali amo rekeirororo nagotebya mangana ye survey ya koruna ni gotobwatene na 70 minerals into akora na ekerongo komyoki gali ekero ntuarana boss new Kenya boss new appointed Kenya Port Authority KB managing director akiwana terenga kiko ikaji ko protect workers nemero beli ya Kenya Port Authority yo William Ruto yina yinto anyirigeria boigo nindo ja sikaseti nemero tena Uganda ensi ya Uganda bono nigo yanyaliki ko 51 fishers babarubi bejinsu bali banyaziba ko bwatwa asenzemeri ya Lake Victoria unaba Kenya 51 banyara bakora bwatwa nenseri ya Uganda kurende bono nigo bagete nigo bajite nigo banyarite bako bwatokwa aha bono nigo yende nero na yekwanda nataka kutumia kasi counties asenjera ya abene kandore counties ngiego kwanira asensemeyo asensemo ya Trans Nzoia ande ne kwanira sikaseti ya the nation keremo reketebuna task force nigo yanyorena 1.1 billion bening base nigo jide njiyo nigo jarenge mbeo asensemeyo sorry jarenge mbeo asensemeyo ya Trans Nzoia county umugabana cyo tembea nere ni ganyarite kobeke kamati karigire gachungusa gose task force yanyarite na ya pending bill si nyinge jya sabidwe jase jaro sabwa county ini ojaringe joboli mo sene ojaringa jembeo bayigo National Assembly Speaker Moses Gotangura ni gobona nyare ka de abuna ni bata ke ko make sure Western Kenya ni gere united na korigire linga kibago chat kujibosio politically yo Moses Gotangura okarigo kwana ase mangana accounts bayigo nindo jega senseme ya Krifi niwe irire buna abagotu gose jingotu abagotu eni gabagare konyora bua heritage services usembariko bua free heritage
kava baranyora buyego ine nsemeri ya krivi na barobe bakarorombi ngaki banyarire bakwebu nigo bagotire nande nigo bakale kwebwa asensemo ya isioro nigo bono Christian and Muslim clergies nigo bono banyarire bakobori wamubwasi miuro moja wani Kenya Raila Amolo Odinga goteneni amandamano goteneni process jiriage ndede korengana nere nigo bana led by County Interfaith Network ja Ahmed Z ni gadena azimio oikabaliye dialogue numara ibwense rinde nali batige nali ngeta nali baratanga jise jira atika kurwase okorobe kana korikoroberina omo bwasi miuro moja wan Kenya bukura wana Raila Amolo Odinga asenjera ya abene yabego nindo jase county ya Meru ni mergedena tana aja zizi nigo osebi ombebere bya zogire biro berdo go drill 100 boreholes ebisima emiyemo asensemeyo ase jinsemo o erigo konya abantu anene jinsemo jijugo rire lunga monyeri kirinyaga embutarakaniti na Meru gona bachi chense ja dena wegaji ko bakonya okunye bisima asensemeyo nda abantu banyora maje asenjera ya abene ayindo jinara amurikeire ekarondo jena task force ya nyade ko form de kurire mana forms asensemeri ya sector ase county jibwate chai nigo bono baterena kubatakana no koborwa kwebiginga nigo bono yaro kanena gose nigo banya de bagote abuna kubatakana no bore mo bonne gose large scale farming ire korwa ali bono ba recommend rimna aji machine jiro jigo rusu goro ko nigo jira ko 60 by 40 ratio ya 60 by 40 abantu bana bale 40 jimashini jiba 60 obono mba para 60 40 ratio iyo ejiko basense media nene nsemeli ya ke rijo indo jina ra ndate kumurigerwa asika sedi ya day nation nande ndo jina onda korira abo ngichikumanyanga yomogani one ikire katoji kwanda igoro ya mangana afi nyura nako bonna kolengana naye orojye gitari jito njire gwero ikubiro bokoredi mbaro robu ya asejinya gitari chia cheito ine county ya Kisii amone county eli ya Nyamira nyathingo koboli asemambi ya abonia nako tebi na goikanara kwera asika sedi ya taifa leo ekiagare kongo kusana alia ngaroto konyo na wikirivu nyabeli nero igabara nyasanza barana kabisa alia ibonega seti ya taifa leo nenda doko minyoki mbaka oromo anju morire nkotebi na nara alia irobolito asiditko ulia alero iniga seti ya taifa leo nere ingo kotebia usingo wikindo rose daike ya moiga endengo tena leo nijidariki kobi ituko ziku ya Jumanne Machi 14 mwezi wa 2000 mwaka wa 2023 ni leo nidena arayo amurekeire aodeba aninkali simba wa bwani Raila abuza madai kuwa amepoteza ngome yake hiyo Raila bono tena ya erene simba ye bwani ninkali simba wa bwani oyo Raila Amolo Odinga bono ogoteba boigona he kwanda ulitukure kalenga nsemeli ya krivi bona tena wakifungua sava wataona vile kura ilibadilishwa hata ne sava ilizigurwa oikabona ba Kenya araba manyena ngakichikuro janya de chiko ibwa asingere nero bwede chikura cyo mwaka oli eta boiga edingana dinde limorkera sikasidi ya taifa leo ne lina Ruto ampa Matiang'i msamaha ono egasidi karatena ya Ruto nigo anyare hii ni baada ya viongozi wa kidini kisiasa kusuru Ikulu yani karaba bisaba serikali be dini aba na siasa waje dali ono Ruto amba Matiang'i msamaha kulingana na gazeti la Taifa Leo Captain Ruto aanza kazi kwa kazi kazi kwa kazi Captain Ruto oyobono no William Managing Director wa Kenya Ports Authority bono baadena ameanza kazi nechinguru aibono Ruto medebano Ruto akorkuna Ruto medebano bonzi Ruto lakini walibana akorkuna Captain Ruto akorkuna Captain William Ruto oine robedo as Managing Director asanze meli ya ikombekeria Kenya Ports Authority bono ni wadena uchagire egasi nekerundo UEFA mba moriketa mangana yengo yona Man City wahitaji ushindi wa rasma dhidi ya na bono wikijiko beterere Man City ebwe engoyo yae na liera skio jibosio ase na rayundo jina na ere ngaseti yeliende na hofu baada ya binti kumesa pete na ero ni murekeire na ngio mwanadada huyo
anyarde gakumeren ebete bono ofu gatanda aina bwa somera se gaseti ya taifa leo asinjira ya apene na stago te biri aringa sama gaseti iturero itukurero nene mangana mureke romono na mangana afraid okengo matiangi yorengo mo wasiri ebobore ndiboime akarabona nyade kakurusiwa mocho bono isa freeman dbb nyade gatena bono file iri aringa disiae ekune kabisa esiriwe ebe questo bono ki bakorenganere tabu atikende gyonsi ge komo jumatiangina na bwa tekenda kwana gose na evidence mbio usekene ngeyo matiangia korete korengana na DBB abana teka kwana bulituko oligoro boigo lituko ligoro ekarongo kora naro jena abarai kurwa sensemo ya Nyanza mbayeta sensemo ya State House korobajete go kwania omurai bwense nene bali barenge abagavana akorwa bali barenga abagavana n'abarai bandi korwa sensemo ya Nyanza gwina takanda aligirelia butorore na mbarabi bali bachete ronaroje naroje mbari bachete oro ndete kora aligireli akeigo asemambe ya aboniga titukorigoro abarai korwa sensemo ya Nyanza bakorawa na oyo Kabeire umugavana we county ya Nairobi Evans Kidero oyo Kabeire umugavana we county ya Kisumu Chakiranguma oyo Kabeire umugavana we county ya Migori Okodho bado nigo bachiete goika sensemeri ya State House batete na tukabachibona goikabacho koregasi ne serikali ya Kenya Kwanza nande bali abandi bali ngo Rose Nyamuga Korukisumu Fred Auta Nyondo aba Kabiri form MB ababunge Nicholas Gumbo Ralienda Martin Ogindo Rangwe John Pesa umbali bachiete robona ene renjira yamayo kwena kibuna okorana ene renjira yamo ruta atakete kuninta Raila Magoro ge siasa kolengana na wadadizi wa siasa baada na ene renjira yamo yarakana ngomuninta akare amagoro bonjo moderia na rayu arenga sama siti tukura lero bono tiganda na sensemeri mutumo ko hingo ina ngote abika itoko na goji ene ndo Steve Wansu pomo Gusii Ndizi TV Obwansu Bwomo Gusii Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria nambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriye yito yonsi cinsemero ngebereleye bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo
chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Makori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room number G2, au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona tuliguchie kwa babu na butambe. Omo science ni yende omo science yende ni gonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Nyali na koronya ramba Chenkorkunga MC Megi. Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango Ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira Asichingeru Chabasai. Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Korkunga Faith Star yote wagagunga jirani asomuroberi wa Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonspi #yekebemberi nyoro muroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami Tobute mpaka boire Ngwanche nainde baka mami Aliagendreta si mitandao Chingero chija Aliakorekanire Elio kumanyumu saobono na kumukinya kebirengererio Ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze Umurubio guguikia Evilenko binde #ekebemberi Maede chibasenguru kugira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chegwiru abana matakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na
mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yuko tikara okobwa na kuomo ko waye igwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoka wako ndabagadaye okubeka emya yemo yoka unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge nekils egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari miaka 13 guche igoro. Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic aboba beire asubu bwenyobo wetani myake 20 inse y'umunyagitari obomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire n'oburwaria bw'amariogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, huo ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama shinikizo la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya finonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye chekerero asobubwenia bwokorenga na kumanyuburwire abanyagitari babwate nigo bari n'obumanyi obonene bw'emyaka emenge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukoria Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukoria Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyomuchie Okisi. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel Asumu Chokeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyomuchie Nyamira. Na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange Bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic asobubwenia bwegenire. Omurigeria nigogane kugura ibintu byogutumika bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobunge bono Ouru Superstores nigo bakohonia kirigento kiriyuganitie aseriguriria kebosani Gusii mwense mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera temuskari omochere amafuta chingeni icumbi chichuyus ebisuguti amabere na maji yukunywa boigo nkoni abali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti chitissue paper emeito ebitabu ebirugo bichi plastic nechitangi chukubikira mache igati ebintu binde pinge asebali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads Chonzi amabati emesumari chisimiti chirangi chugwa kachinyomba chiwaya mesh chiwilibaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubugoria umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuigo nabokubeke oda yawo kurwandonsi enseweta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akirisimi ameteno wakiruru na bwatobo maene bwaye nango ngokonywa rebintu nigo ngoimo kichiode chisiabo na basi chikesha bita babarikira nande na make sure eoderi na enana customer manya no rigete odo korireki obiru nabongo bwakera back na matebi na nyora yoda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ebindo byabo bakorireki babinyorire Ouru Superstore ngutariere binta satambe mono sauti Nyanza abuna buto bwati customer bita bange mono